Dagı bir ugarmanыбыз бар, ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Soğacı mezkemday sorumlarda zekat berip atpayız bu yılda. Ay, Ошол зекет месебинен мисалы үчүн бир футбол площадка же волейболный сыяктуу элге мындай жардамы тие турган немелерден салып берсек болобу? tüzden tüz bolboyt. Birok kembagallarga berseňiz şo jardylar çoğultup al özleri saza bilet. Birok biz zeketin atынан ушундай salıp berdik dep aytsaňar ötpeden. Аны атынан айтылбайт, ал түшүнүктүү. Бирок ошону эми зекетти каяка иштеп бериштиги деп билбей калып, ошону айылга салып берсек, ошол жердеги балдар ойносо, мисалы үчүн жаштар. Eman düşündüm men taksırı, men düşündüm. Zeketin akçasынан oşol bürö eğilik kıla turgan nersege beriliş gerek da. Al degen jalp eldik kondukçay bolboyt. Kondukçayga ötpeyt. Al emes zeketin akçasından meç salganga dagı bolboyt da. Bolgonu zeketти atayın eğilik kıla turgan balagatка жеткен jardadan koluna berilip, al kalasa örtüp jibere turgan dengel hukuku bar boluş gerek. Oşon üçin büröge karmat ban oşolor özleri kondukçay sala turgan bolsa bolot. A birok bay barıp turup zeketin esebine kondukçay salsa, a soğup bolot. Birok zeketin orduna ötpey kalat. Allah razı olsun. Rahmat baktulu bolunuz. Misal üçün kebir baylar gelet da biz zeketten su çıkarsak bolabı dep. Anan kebir ayılga barak misal üçün eşmat degen ayılga barsa ayılda su jok. 1000 tütün el var. Bardığı jarda jaşat. Bay emes bular. Emne kılış gerek? Oşolaryň baryn çoğultup aytış gerek. Urmatly bir tugandar, biziň zeket akçabız bar. Oşonu sizlerge tarataly degenbiz. Dese alayda bizge su çıkarıp berseňer jakşı bolat. Anda sizler araňardan bir ökül şaýlagıla oşol ökülüge biz zeketти berelik. Anan oşol ökül oşol akçaga sizlerge su çıkarıp berse, oşoga makulsuňarby dese, tigil jamaat makul dese, anda şondo bolat. Anan jönele bar su çıkarıp berip koygan bolsa, andaga su bolat, birok degen zeketten kutulup kalbayt, urmatly bir tuganym.